A res, ve 12? Ja, vem, Lamborghini. Ne. Ne? Torkov potegnil. Kaj A je to? misliš? Jaz bi rekel, da je ali ena na hard kosilnica ali pa kombajn. Ne. Še hujš. Še hujš. Več. A ja! Tank! Tank! Aha, ja. A miksamo, delamo smutije, nekaj tazga. Ne, Ne. mikser? Ne. Tudi lahko Jo, blizu. stari. A kava, mlinček za kavo? Jo, kaj bi jaz brez vas? What? Ta je pa easy. Zdaj v tem trenutku ni centrifugiral, Jerca, zato pomagaj. ni toliko. A je pravi stroj, ali kaj? Slušaj. Ok, nekaj starega. Ja. A je to tvoj avto? Ne, ne, zabavam se. To je avto nekoga od nas, ja. Ja, pa kako se... Vedel si, bravo. Sam ne vem pa kaj, nekaj toliko starega, da jaz nisem več, da niti ne morem prepoznati. Jerca, nucaš nov avto. Pa se ej. pele kam ali ga sam pržgeš pa ugasneš? Kdaj pač tudi klecne? Ja, ja. Sred Zaupaj križišča, mi model, recimo, prosim ampak, lepo. kaj pa misliš, kjer je? Ne vem, katrca, ni katrca. Katrca je veliko boljš kot to. Ja, thanks, no. Drugače je prav krasen avto. Res, a je spač? Žojko. A je spač? Žojko. 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 Žojko 206. Jerca, 200. nucaš Ti kaj si pa delala tistim nov avtom? avto. Pelada.